Za razliku od League of Legendi, Riftbound je poprilično zabavan. Kao osoba koja je odigrala ukupno 3 partije juče, mislim da vas dovoljno mogu naučiti i da vam neće trebati drugi guide. Za razliku od igrice, umjesto Nexusa, bukvalno igrate top lane simulator. Čitava fora je da se skupite 8 bodova preko bojnih polja. Može da se igra 1v1 ili u par multiplayer formata. Uglavnom ću da pričamo 1-1 formatu jer druge ne znam. Kao što blind pikujete top Yasuo, tako birajte i heroja na kojem se bazira vaš ceo špil. Podsjeća na komandir što se tiče sastavljanja špila. Karte koje vam mogu biti na čelu špila su lako prepoznatljive, jer na njima piše Legend. Razumete, Liga Legendi. Svaki od njih ima specijalnu moć koja je uvek u igri, ali niko ne može da odgovori i ta legenda ne može biti uništena. Također, on govori koje boje možete imati u špilu, ne znam, podsjeća li vas na nešto. U igri postoje 6 boja ili 6 fakcija kako oni nazivaju i svaka ima suprotno. Prve dve su Fury i Calm ili ti crvena i zelena, onda idu Mind i Body, plava i naranđasta i na kraju Order i Rune, žuta i ljubičasta. Sad, za sve ove komandir igrače koje su se odmah zaletili na boje koje bi da igraju, nije toliko slično kao što je u Magicu. Ovdje zelena ima counter spellove. Naravno, svaka ima svoj način igre. Skoro svaka legenda je dvobojna, tako da su boje uglavnom miksane. Naprimjer, Yasuo ima zelenu i ljubičastu, pa samo ti boja karata možete igrati u špilu za Yasuo. Sad za razliku od komandira imate 2. Jedan u ovoj spomenuti što je legenda i drugi koji deli ime sa njim, naravno ne da je ista karta već druga što deli ime sa njim. Malo nema smisla, ali vidjet ćete ove legende su odvojene kartice, a imaju unit kartice koji imaju isto ime i to vam je taj drugi komandir. Ostalih 39 karata u špilu se sastoje od spelova, gearova i unita. Uniti su creature sa kojima dobijate poene i napadate battlefield ili ti bojna polje. Na karti vidjet ćete u gornjem levom uglu broj, to je cena karte. Manje više kao u svakom TCG-u, da bi odigrali kartu morate platiti neku cenu. Ako postoji ispod još neki dodatni simbol, to znači da manu ili ti key rune, te boje morate vratiti u vaš mana špil. Poslije ćemo se vratiti na ovo detaljnije kada budem pričao o mani, to jest key runovima. Gore desno je njegov might. Za razliku od drugih igara, ovi su se našli malo drugačije i stavili da imaju samo jednu statistiku, koja je ista za napad i odbranu, ako se bore toliko damage daje, a toliko ima i HP-a. Ako dođe na 0, ide u groblje, ili kako su ih oni nazvali smeće. Na sredini karte su etikete. Kako se zove, ako je heroj, ili iz kojeg dela Lige Legendi sveta. Obično ove etikete su jedino bitne za neke specifične efekte koji vam daju ili povoljnosti ili neke dodatne efekte ako imate etiketiranu robu. Ispod svega toga je kutija za efekat. Šta karta radi uglavnom, valjalo bi se pročitati. Gear kartice su druga vrsta karata, one ti uglavnom pomažu sa nekim svojim efektima ili pomažu tvojim stvorenjima da budu jači. Oni su čili tu stoje sa strane. Spelke su kao i u svakoj drugoj igrici karata, imaju jednu upotrebu i idu u smeće. Sad da pređemo malo na taj vaš špil. U špilu, kao što sam rekao, možete imati samo boje karata koji je vaš legend ili lider, kako god hoćete ga nazvati, ima u svojoj ceni. Kao u Yu-Gi-Oh! Možeš da imaš do 3 kopije iste karte u špilu. Sad, ako ste upoznati sa One Piece TCG igrom, imaju sličan mana sistem. Odvojen špil sa strane gdje su vam rune, njih ima ukupno 12 i možeš da imaš koliko hoćeš iste mane. Naravno, ako igraš 2 boje u špilu, pogledaš koje boje ima više karata pa staviš da više vidiš potrebniju runu. Ako igrate neki casual best of one, svaki igrač da bere po jednu random karticu i koristi nju za igru. Ako već hoćete da se znojite na best of 3, prvo odaberete prvo bojno polje koje ćete koristiti, a za drugu i treću rundu ne možete da iskoristite ono što ste preigrali. Taman izvadite taj nahri špil što si kupio, da bi mogao da pratiš ovo sljedeće što ću da kažem.
Pre početka igre izbaciš špila tvojeg drugog komandira ili tog champion unita koji ima isto ime kao tvoj legend. Stavite ga u champion zone, pored njega stavite vašu legendu. Sad, za razliku od nekih drugih igara, kada vaš champion unit umre, on ide u smeće i ne vraća se u taj champion zone. Ostatak table je podeljen u nekoliko delova. Na samoj sredini je vaša baza, ona je uvijek vaša i tu možete igrati unite i girove. Pored te zone je mjesto za špil, a ispod njega je smeće, ili kako ga normalni ljudi nazivaju graveyard. Ispod navedenih zona vidjet ćete ovu manju, ta zona je za rune špil, a pored njega je gdje ćete stavljati te rune koje ćete dobijati tokom igre. Nakon sve ove preparacije, ti protivnik birate, kao što sam vam pre rekao, neke od karata bojnih polja i možemo krenuti s igranjem. Standardno odaberete ko će igra prvi sa nekim random načinom bacanjem kockica ili novčića. Kada odaberete ko će igra prvi, svaki igrač uzima 4 karte sa vrha špila i to vam je početna ruka. Za razliku od bola i patnje u Ligi Legendi, kad dobijete loš tim, ovdje imate mali spas. Ako vam je loša ruka, postoji pravilo mulligan. Možete odabrati 2 karte koje vam se ne sviđaju i staviti ih na dno špila da bi izvukli 2 nove. Ovo stavljanje na dno špila naziva se recikliranje. Sad, kako uopšte ide redosled igre? Pa, ovi iz Riot Gamesa su se napravili malo drugačiji i ceo potez su pretvorili u 2 faze. Prva faza, ne šalim se sa vama, zove se A, B, C i D. Ili ti Awaken, Beginning, Channel i Draw. Nakon ovoga počinje druga faza koja se zove Action Phase. Ajmo da se mi vratimo na abecedu. Awaken faza je prva gdje vratite sve iskorištene kartice. Kao u Magic the Gatheringu, untap, tako vi spremite karte. To spremanje karata naziva se ready. Sve karte mogu biti spremne i iskorištene ili ti ready i exhausted. Kartice da bi se igrala sa njima moraju biti spremne i svaka akcija ih iskoristi. To se prikazuje samo stavljanjem vodoravno kartice. Channel, stavljate rune kartice iz rune deka na polje. Pritom, prvi igrač tokom prvog poteza stavlja 2, a drugi igrač za njegov prvi potez stavlja 3, da nadomesti to što nije igrao prvi. Za sve ostale, svi stavljaju po 2 rune kartice. Draw, povučeš kartu za potez, to čak i uključuje i prvog igrača ovdje. Sad, kad smo prešli preko abecede, možemo ući u drugu fazu, koju oni nazivaju akcija. U action phase-u nema tačan redosled kojima se igra kao u ostalim TCG-evima, već možete igrati kako hoćete. Da bi odigrali kartu, morate iskoristiti adekvatan broj runa koliko kartice košta. Neke malo skuplje kartice imaju i dodatnu cenu koja je ispod glavne. To nazivaju power cost. Da bi taj uslov ispunio, moraš da vratiš runu te boje nazad u špil za rune i da možeš da vratiš iskorišćenu runu. Ova dodatna cena se ne sabira sa glavnom. Neke karte imaju cenu da aktiviraju efekte. Samo pazite koja je to cena. Ako je simbol same rune, to znači da je to power cost. Ako je samo broj, onda je to mana. Također, ako taj logo je šaren, to je isto power cost, ali može da se potroši bilo koja mana, to jest bilo koja runa. Unite možete igrati na bojnom polju umjesto na vašoj bazi ako kontrolišete bojno polje. Kako da znaš da li kontrolišeš to bojno polje? Ako je bojno polje prazno, a vi imate unita koji može da napadne, ako hoćete da ga zauzmete, ubacite ga tamo i sad kreće showdown ili, kako ga normalni ljudi nazivaju, battle phase. Ako niko nije uzeo to polje, odlično, odmah je vaš i dobijate 1 poen. Na početku poteza, ako kontrolišete polje, dobijate 1 poen. A ako protivnik ima neko stvorenje, da bi ga oduzeli od njega, morate poslati ukupan broj snage ili majta koji je veći od onoga što je na polju. Tokom ove borbene faze, veoma je važno obratiti pažnju na keywordove ili ti
obojane pravougaonike koje vaš efekat možda može da ima. Dok smo već kod ovih poena, da bi uopšte dobili igru, ne možete na bilo koji način da dobijete 8. poen. 8. poen možete dobiti jedino ako ste držali bojno polje i dobili ga kao na taj način i na početku vašeg poteza dobili poen. Ili osvajanjem oba bojna polja. Ako ste na 7. poenu, a osvojite samo jedno bojne polje, dok protivnik ima jedno, umjesto toga vlačite kartu i tek na početku vašeg sljedećeg poteza dobijate poen jer imate to bojno polje. Action karte se mogu igrati tokom bilo kojeg dela običnog poteza i isključivo na početak showdowna. Sljedeći bitan keyword za spelke i za battle je reaction. One se mogu igrati kad god možeš, to su uglavnom counter spelovi i ostali damaging spelovi. Sad, ako vi i vaš protivnik odigrate više karata uzastopno, to je već chain. Svaka karta koja se baci uzastopno stvara lanac. Nakon što nijedan igrač više nema ili neće da baci karte da nastavi lanac, karte kreće da se odigravaju, unazad od posljednje karte. Za prizivanje girova ili unita, nijedan igrač ne može da responda ili odgovori na to. Da se mi vratimo na onu akcijsku fazu, to jest pre-kombat. Kako uopšte da započneš kombat? Tokom ove akcijske faze možeš pomeriti spremne unite, to znači uniti koji su ti već bili na polju ili koji su ready. Oni mogu da budu readyjani sa svojom sposobnošću ili nekom drugom kartu koja bi ga spremila. Te spremne unite pomeriš na bojno polje i to tek tada triggera showdown. Naravno, ako ih pomeriš, to će da ih iskoristi. Ne zaboravi da ih tepuješ. Sad postoje dva tipa showdowna. Prvi tip je ako nema unita na polju protivnika. Ako protivnik ne spreči vaša čudovišta, onda vi automatski zauzimate i osvajate jedan bod. Drugi se zove contested. Ako protivnik ima čudovišta na polju, vi šaljete koliko hoćete spremnih unita tamo. Bitno je zapamtiti da jedino možete slati unite koji imaju istu destinaciju. Ukratko, ovo pravilo samo sprečava komplikovanje statusa na tabli. Ako hoćete da napadnete jednu destinaciju, to prvo radite, a onda drugu. Što se tiče kombata, veoma je važno znati kako da se odvijaju karte. Prednost u odigranju prve kartice ima napadač, to jest igrač koji je poslao unite ili pokrenuo taj showdown. Ako karte imaju efekte koje kažu kada napadaju, radi to i to, one se prve dešavaju, zatim karte koje kaže kada se brane, one idu druge. Nakon borbe, igrač se vraća u akcijsku fazu gdje može nastaviti igranjem, a na kraju poteza svaki unit koji je primio damage vraća se na prvobitne životne bodove, to jest might. Kao i svaka druga igra, nažalost, postoje keywordovi. Keywordovi su uglavnom kratke reči koje vas teraju da naučite šta one rade. Ukratko, ima nekih 10 keywordova, ako ih zapamtite samo će vam olakšati igru. Naravno, dosta keywordova sami sebe opisuju i neće vam trebati mnogo vremena da ih zapamtite. Accelerate, ako platiš nešto, unit je spreman. Ne dođe u igru iskorišćen. Action kartice dozvoljavaju da ih igraš čak i na početku kombata, čak i ako nije tvoj potez. Assault, karta dobije X kada ona napada za assault koliko god ona ima na kartici. Death knell, kada kartica umre, ima neki efekat. Deflect, ukratko objašnjeno kao ward u Magicu, ako bi hteo da vam protivnik targetuje sa nekom sposobnošću ili kartom, on mora da plati više mane koliko je njegov deflect. Ganking, obično uniti koji su na bojnom polju prvo moraju da se vrate u bazu, to iskorišćava taj jedan njihov potez i tek onda da prebače se na drugo bojno polje. Ganking daje sposobnost da skače s jednog bojnog polja na drugo. Legion
A kada karta uđe, platiš dodatnu cenu za efekat. Mighty je jedan od najglupljih keywordova. Ako je njen might 5 ili veći, ta kartica postaje mighty i manje više ne služi ti ni za šta, sem za neke druge karte koje prate te statuse. Shield, ako je on defending unit, on dobija plus might. Temporary, na početku neke faze ti trebaš da žrtvuješ tog creatura. Ili ti u ovoj igri kill. Tank, ako bi se dilao damage u kombatu, prvo moraš da ubiješ tog čovjeka pre nego što bilo koje ostale unite na bojnom polju pokušaš da diraš. Vision, kada ova kartica uđe, možeš da pogledaš karte sa vrha špile i da ih recikliraš, to jest da ih staviš na dno ako ti se ne sviđaju. To je to što se tiče League of Legends i TCG-a. Nije pretjerano komplikovano, jer je relativno nova igra pa još nisu stigli da je zakomplikuju. Da li ima smisla počinjati? Ne znam, to je na tebi da odlučiš. Ne bi trebalo da na tvoje mišljenje utiče random osoba na internetu. Vidimo se u sljedećem klipu.